Bismillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadi ila siratil hamid. Ibadallah, mundu sittati ashurin dhaharat corona fi biladina. Famana biwat'atihi salatul jamaah wal jum'ah wa ghairiha min at-tajammu'atil islamiyyah. Wa qad manna Allahu alaina bil iftita' fasyukru ala sihhati wal afiyah awalan wa thaniyan ala iftitahil masajid lianna fiha yataqarrabu al-'abdu ila rabbih bil ibadat wa yatadamanu al-muslimun wa yata'akhawna fima bainahum wa tasbutu ruhul ukhuwatil islamiyah wa ta'alu kalimatullahi wa yadhadul batil fattaqullaha bil muhafazati ala turuqil wiqaya wal himaya min hadhil amradis sayyi'ah wal mu'tami'ah minal muqtasina. Qala Allah subhanahu ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fal amru fi su'alin yaqtadi ta'atullah fattatbibu lil muslimi sunnatun wajiba wal hijru sunnatu rasulikum sallallahu alaihi wasallam wan najafatu satrul iman wal himayatu ra'su kulli dawa. Yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu yettore wodanimo emmorde kala alhaali. Eɗen seedi to ala reweteɗo e goonga nafa lewɗo lorramo rewali sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanko tun rewete nafa, kanko tun ronkete rewede lor. ɗen seedi to gooti mbaku makko ngon o ala wallidirteɗo, o ala diisondirteɗo, ko gooto bajjo lanɗo hattanɗo wawɗo kala hunde. ɓaawo ɗum eɗen seedi to oɗo jeyaɗo makko Muhammad ko jeyaɗo makko nelaɗo makko mo neliri peewal e laawol yettiningol. Yo Allah subhanahu wa ta'ala juule maɓɓe kamɓe e ɓeygure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe ha ñande andaroni leydi muɗum nden. Ko onon yo jeyaɓe Allah. Ulen Allah subhanahu wa ta'ala anden ɓoynni gilani lebbi 6 oɗo ko wiyete korola ma corona ɗum ɗon feeñi e nder ndi leydi meɗen ɗo ma e leyɗe ɗen e nder aduna on fuu. ɗum ɗon haɗi emmorde yimɓe ɓen yaagol ka juulirɗe. seppugol ɓe ya ma daro ka juulirɗe ɗum ɗon haɗi ɓe. ɗum haɗi ɓe juulugol julde jama, haɗi ɓe juulugol juma e ko hina ɗum ɗo immorde moɓodire l'islamu yankoje. ɗum ɗo fof nde ɗo nawnare nde haɗi ɗum ɗo. ɗum noon haray ko honɗum fawi en ko renagol rento eno rentinira noon. Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike meɗen, juulirɗe ɗen udditama haray ɗen jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala immorde e oɗo nema cellal ara nun ɗum e nema uddutugol ɗe ɗo juulirɗe. en andi juulirɗe ɗe no mari nema mawnuɗo. si tawi en andano e ngal en andi ɓay ɗiɗo lebbi wonaɗi tawi ala kay juulede ka juulirɗe, en tawi juulirde nden no mari moɓodiral, no mari waɗugol dewal, no mari yurmodiral e ɗo juulirde. aray eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo nawnare yo Allah ittan en nde hoore ndiɗo leydi. o inni ko en jarnu Allah subhanahu wa ta'ala sabu cellal ngal ko yalti woni e heɓi kon e kadi e uddutugol ɗe ɗo juulirɗe.
sabu ka juulirde ɗon Allah subhanahu wa ta'ala battorte ko ɗon jiyaɗo Allah on battorta Allah subhanahu wa ta'ala. Neɗɗo ngala ka batti Allah hewti ka o sujji ɗon. ɗum noon waɗugol ɗeɗo dewe ka juulirɗe ɗum ɗon hino mooɓidira jogindira jebbiliɓe ɓen. Angal mooɓodirgol ɓe ka juulirde ɗum ɗon waɗay ha ɓe lancodira ma goto kala wona feere. Ndaare tun e fewndo oɗo tan hay mo hoɗuduɗa wonɗa nokku gotu karan yiidir ton ɓay ko si a depila sike a yehi ka makko ma si o ari ka ma na ɗum on ala yirde. Ɗo noon si tawi juulirɗe ɗen hino uddita ino juulede ton ñande wo on yiiday sono wo on yiiday ka juulirɗe. Kala kadi piihum waɗu kun telen ka social ɗum ɗon kadi jama on fof anday kono sina juulirɗe ɗen ala haray communication kadi ala. ɗum noon ɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala oɗo newnanɗo en ɗeɗo juulirɗe ɗe uddita. O ka juulirɗe ton kadi nene gotoyagal ngal watta hakkunde jebbiliɓe ɓen. Ko ton yiyata goɗɗo ma goɗɗo yiyete anda aɗa nawni ma ɗum ya makori goɗɗum ma ala ka yiyede ton lande fima ko si tawi juulirɗe ɗen no fottede mum. Si wona ɗum ange goɗɗo on wayrindiray ɗo tawa a wata landade sikon ɗum haɗi on wayri yiidude ɓay ko ka juulirde yiidayno ɗon. Ko ɗon kadi tabintinnata immorde e ruuhu siɗɗo nene gotoyagal l'islamu ngal. Ka juulirde tabintinnata ruuhu nene gotoyagal l'islamu ngal. O ka juulirde kadi konngol Allah ngol towata ko sabu fottugol julɓeɓen ka juulirde mawnina Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo adday ha julɓeɓen ɓe heɓa doole konngol Allah ngol wona dow konngol hefere ɓen wona ley. Fottugol ka juulirde ɗum ɗon kadi ɗum bonnay muñca mere on. Hule Allah yo jeyaɓe Allah hulen Allah subhanahu wa ta'ala Allah goto on Allah bajjo on rentoɗen e ko rentini kon waɗen embere ko yeyamira kon embere ko hattanɗen kon. Hulen Allah subhanahu wa ta'ala sabu renugol ɗiɗo laawi ɗi ɓeɗo jangamɓe ndeɗo hunde ko ɗum woni ɓeɗo janguɓe fi ngal ɗo cellal e laawi ɗi ɓe wallini ɗin renen ɗi immorde e dandagol e renitagol mande hiwagol hiwitagol no ɓuri ñawdagol. ɗum noon rena laawi ɗi ɓe wiɗin ko ɗiɗo laawi on tigi rewata ha o daɗa nde ɗo nawnare on tigi o rena ɗin ɗon hara ronkali wadde ko o wi'a kon. Nawnare nden yo Allah subhanahu wa ta'ala yo en nanu fi mayre aray yalde. Reno immorde ɗum ɗon rento immorde ndeɗo nawnare bonde nawnare muusude nawnare halkore. Wano ɓeɗo jangamɓe ɗum ɗo no ɓe holliri noon tawi ko kamɓe ko ɗum ɗon woni mecce maɓɓe ɗen haray ko rentagol e ko ɓe rentini kon tabita e ko ɓe wi on ti waɗu kon
sabu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala feññinani hen ka deftere makko teddude o inni lande jomiraɓe gandal ɓen si tawi on laatike ono on anda jomiraɓe gandal ɓen ɗo fi ñawdagol ngol ko docteur ɓe ɓen andi goto kala ko embere ko andi ɗon ko ɗon woni ko ɗon haray woni ko kanko landete kanko accirte ɗen ɗon golle ma ngal ɗo landal ma gollugol ɗen ɗon golle o inni yamirgol noon landagol ɓe ɗum no ñaawi ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala landagol ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun aray ɗum no ñaawi ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ñawdagol wonande julɗo ɗum ko sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sunna waɗɗiɗo eno waɗɗi ñawdagol ñawdorgol ko dagi yarana ko harmi ɓay ko harmi ko ñawdata hay si tawi feeñi wiyama ñawday ara ñawdata nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde Allah subhanahu wa ta'ala waɗali ko harmi kon ñawdir ɗum bani adama aray oɗo ko waɗɗi ɗum ñawdagol rentagol ɗum ko sonna nelaaɗo meɗen o muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rentagol ko ɗum woni hewagol fiwota nawnare nden hewtu ko ɗum si nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde si tawi nawnare naati e leydi tawi nawnare nden ko halkore ko ɗum woni ko wonde warde haray wota si a alano toon naya naatu toon si tawi hiɗa nder toon naya yaltu toon yaha nokkugo naɓa nawnare nden nokkugo o innoon oɗo ngal ɗo laaɓal ɗum ko feccere gonɗinal l'islamu on rerɗini immorde e laaɓal ngal andi ay fuy ala ko watta ka dewal si wona a laaɓay taw a laaɓay ka wonki laaɓa ka ɓernde laaɓa noon kadi yaasiji ɗi ko ɗum woni a pottinay shirque e bidiya ka ɓernde fiɓa ko selli fiɓa ko e Allah subhanahu wa ta'ala inde makko ɗen e sifaji makko ɗin ko selli iwtira ɓaawo nelaaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam on say noon laɓɓintinoɗa noon laaɓal kenewal ngal wano longal ngal e salligi on say si rewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ƴettane dewal ngal ɗum noon aray ngal ɗo laaɓal koko waɗɗi neɗɗo on eɗen nganndi noon julɓe ɓen ko laaɓuɓe julɓe ɓen e gooto kala salligoto e nder ñallal ngal laabi 5 hara ko ɗum ɗon tun harna ko loototo kon a salligandu subaka fana alansara futuro geeƴi ɓay nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakino wonde oɗo salligagol juula no waywa si tawi gooto e mooɗon caangol tawa no rewi ka galle muɗum tawa o loototo laabi 5 e nder ñallal ngal ɗum noon o luttidata e tuunde ara e julɓe ɓen ko laaɓuɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hisin en yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu nawnare nden e hoore leydi nden yo o danda en o reena en immorde e ɗeɗo nawnaje bonnoje e ɗeɗo nawnaje halkoje o inni ko woni hoore kala ñawndigu kala ko wiyete kon ko ɗum ɗo woni dow ma ko ɗum ɗo ɓuri haray ko woni hoore ɗum ko rentagol ngol ko ɗum ɗon woni premier qualité on ko rentagol ngol woni e kala hoore ñawdagol aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ilamu anna minas sunanil Mustafa alaihi salatu wassalam at-taqsiru fi imamati salat jama'atan. Faqad taba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an italati salati bil jama'ah. Faqala lahu afattanu anta ya Mu'adz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wad da'if wal marid fa idza salla wahda falyusalli kaifa yasha. Rawah Imam Muslim. Hadhihi sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yajibu ittiba'uha fi jamil ahwal wala siyama fi ahwali darura kal wabail fattak. Qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinu yusrun. Qala sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar. Ilamu ayyuhal muslimun inna salata kulluha du'aun min at-takbir ila at-taslim fala tajlisu fil masajid ba'da at-taslim lil baqiyatis salihat aw ad-du'a wa da'watul muslim ala ghaibi akhihi al muslim mustajabun. Yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala. On Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo nde ɗo tagore taguɗo nde ne'i fillis wonɗo e fillisade fiyake maɓɓe on jogiiɗo alhaali maɓɓe on fof. Eɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala oɗo waɗɗo ɗum. Eɗen seedi to ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorramo rewali sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala, kanko to rewete nafa, kanko to ronkete rewede lor. Eɗen seedi to oɗo jiyaɗo makko tedduɗo nelaɗo makko Muhammad komo neliri yurmede wonande nde ɗo tagore. Den toranomo kisi e kanko e ɓeygore makko e sahabaɓe makko e kala ɓen iwtirɓe ɓawa maɓɓe no moƴƴiri ha ñande Allah roni leydi muɗum ndin. Yo Allah weltanu kala weltaniɗo sahabaɓe makko ɓen, yo Allah tikkan kala tikkanɗoɓe. Kono yo jeyaɓe Allah ande ene jeeya sunnaji suɓaɗo on alayhi salam, ko ɗum woni nelaɗo meɗen on Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raɓɓinɗinnagol wonande imamu almiɗo yimɓe e jama, raɓɓinɗinnagol julde nden. Nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓe felino Sayyidina Mu'adz nde o juutinayno julde nden, julde jama. On sawi ɓe inni ko an yo Mu'adz ene a raɗoto yimɓe ɓen, a wonayi raɗotoɗo. Ɓe felimo. On sawi ɓe addi ɗon ɓe maaki si tawi almoto e moɗon yimɓe, tawi yimɓe almoto e moɗon ɗin julde nden, sabu no e maɓɓe paykum, ino e maɓɓe mawɗo ma mawɓe, ino toon lowɓe, ino toon nawnuɓe, e hadis on ɓenni hino toon jon hawjo. Aray raɓɓinɗinagol oy noon si juulay goɗɗo e moɗon ara ko kanko tun yo juuluno faalirawo. Si o darni so o faala ko bagara o watta darnde aranere nden, o watta ɗimmere nden araf ma ɗum ma Ali Imran ma Nisa. Kono siko kanko o julna yimɓe aray ko yo raɓɓinɗinnugol ngol noon kadi na bonnugol julde nden tawa o timminta ruku, o timminta sujudu, o timminta jangin, ko taw ɗin ɗon no timmi. Ɓe inni sabu on ɗum, ɓe inni ko ɗum woni sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, raɓɓinɗinnagol julde nden wonande wonɗo e julnude. Haray ɗum ɗon no waɗɗi jokkugol oɗo sunna maɓɓe e dendangal alhaaliji ɗin, e dendangal tanji ɗin. Ɓe inni tentini noon fewndo alhaali ka lorra woni, ka tampere woni, ka soñja woni. Wano oɗo nawnare halkore ma probléme ji ɗuɗuɗi aray no waɗɗi raɓɓinɗinnagol e julde nde. Sabu ɓe maaki wonde diina kan ko newi ka
dina kan no newi Allah subhanahu wa ta'ala waɗali e dina kan ko satti ma ko tawata lorra yimɓe ɓen ha tampinaɓe ɓe maki hadisi go maɓɓe go kadi wonde naya lorru naya wonu sabu kadi lorre wonaya lorru wonaya wonu sabu lorra fayni ko onon yo jebbiliɓe ande nde ɗo julde nde fopp ko duwa ko toragol Allah subhanahu wa ta'ala ara nun ɗum ko qirritagol ko woni hakkude ma en Allah kon subhanahu wa ta'ala ara nun ɗum taw ko mantugol Allah manta mo ndaɗɗa yewtere nden on say noon qirrito ko kanko tun woni ko rewata ko kanko tun woni ko ɗaɓɓirta ballal Allah subhanahu wa ta'ala biya ko ɗum ɗo woni hakkunde an e jeyaɗo an on o jonnitilan mangu angun kanko ɗo jeyaɗo an koyni oɗo julde ko du'agol gila ka neɗɗo on habbiri ɗon ha o salmina ko du'a woni ton ko goo o toroto Allah ma o yettay Allah ma o mawloto Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon woni e nder nde ɗo julde ko ɗum haray en andi ɗo julde nden si on tigi himo e nder julde nden himo torade Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum jooɗagol toro ɓaawo julde si wona hara gooto kala ko du'aji ɗi sariya o addi ɗin haray en andi sella jooɗagol ɗon minna awa yo goɗɗo du'ano en ɗon goɗɗo jaabina goɗɗo jama on ammina ɗum ɗon ala e bindi sella ɗum noon dewalngal ko ƴettirte ka Allah subhanahu wa ta'ala ko laɓɓinangol Allah tawa akafide Allah e fus ka dewal ɗimmum ɗum tawa yawitiri ɓaawnelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawana ko siñcaaɗe ɗi rewirɗamo ma tawi ande ngal ɗo dewal ɓaatum dewal ngal ko yoɓetengal ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yoɓowo on goto kala yo eto dewal ngal o watta ngal tawa ko yamirako sina ɗum so ƴettanoyaka yawmal qiyama ko hombo ƴettantamo si Allah subhanahu wa ta'ala soodali marchandise makko ko hombo soodatamo ko ɗum no haani piiji luttuɗi ɗon waɗa no faaliraɗa noon ma waɗa no yiruɗa ɗimmojo ma no waɗa ma no tawruɗa goɗɗo no waɗa kono no dewal ngal ɗon mesirtaki hay nokku si wona e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓe ɗum noon wakkilo ɗen janngugol nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala wakkilo ɗen haray ŋamali e ɗiɗo tan o tan feƴƴuɗo ɗo jama on wawi jooɗade tawa yata hay nokku wiigol min mi ala tan no mi wonira no mi jangira ko fanɗi wo e kadi nokkeli buy hersaji waɗi e ngal tenti e suumayel buy ɗaɓɓuno ko wallidira ka suumayel moko ba hellifaɗo yo eto hara beru ɗum ɗon himo wawi seeɗa tawa emo wawi julnude hoore makko e ɓeygore makko nden kono si tawi on a wata ɗum ay fus hay fuy a wawata haray ko honɗum aranɗa e hoore ndiɗo leydi taw tawi golle luttuɗe ɗen fo iɗa wawi si an e goɗɗo ukkodiri ko fanɗi wo ko sewi sembi wo o wawata matorompude ya wawi calculde ha hetta haqqe makkum wiyama ara haqqille fi janngugol deftere Allah nden sunnaniraɗo on sallallahu alaihi wasallam wona qur'ana on fontete janga ƴeeɗen sella wona firo kon a wuride qur'ana duuɓi 30 50 50 50 jeego an e qur'ana e ɗon wondi haray ko honɗum wawɗan haray ko on nafata ɗeɗo mofte an a nafaali hoore ma ko on no nafirta luttuɓe ɓe
ma ɓeygure ma nde hay darnugol innama yo darnu tawa neɗɗo ngo wata darnude darnandu ndun taw o wawata haray wakkilo ɗen jangen wota oɗo aduna ko woni yiltodirde eɗen reeni tanji ɗin buy hiɗen wurudunoɗo ado ɗeɗo juulirɗe sokede buy maayi ñande o ñande yen naɓude yimɓe kadi yimɓe kadi ala e nawnude on wayrindira e ɗo tun o yana ɗon o maaya enen kadi ko on tan habbiɗen habbagol on tan ko ya prépare ko wona ya jooɗo welsindoɗa inna ko mo Allah bagori wo moƴƴere makko nden Allah bagori moƴƴere makko nden aduna on ala Allah a jooɗa ko suudu wiɗa ko mo Allah bagori jawdi wo heɓata ɗum ɗon ya wakkili a daway bimbe a hirday kiikiiɗe polgal ngal koka diina woni ko ɗum ɗon kadi luttata kala ko heɓuɗa ɗo sa yaadale diina haray ko on tigi ko perduɗo ko diina kan on tigi yadatay mum nde ɗo ɓeygure meɗen ɓeɗo sukaɓe jannen ɓe wallidiren no ɓeɗo jangira Qur'an no ɓe jangira ka ɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala ɗe reni hande no ɓeygure meɗen nden wayi cuuɗi meɗen ɗin no wayi ɗe reni no ɗi wayi moko ba taw jaɓu sifa ɓen ɗon yalta ka makko ɓe wonɓe ka hoore tarawɗo te jaɓu sifa ɓen ɗon yalta ka ma jiwo ma on o watto koolan tawa sendidirta ɓandu ɗum e koolarru ndu ma watto sip seeka mo haa ka boɓi huccitaya rondo rasta haylo yummira on tiggo hikko yeeso ma yutira ɓaawo ɓeɗo ne en ndeɗo ɓeygure men wota en accude ɓeɗo sonnaɓe tawa kamɓe fewjata ka galle ko ɓe wi o ko ɗum watte si ɓe fewji aray boni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki malatake ɓen halfimɓe sonnajo fiyako e maɓɓe on tawa ko sonnaɓe fewjata e maɓɓe ay si innama hande ko égalité ko fewdiɓe hande ɓen wi ɗum na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wurin kanko teddini ɓeɗo sonnaɓe l'islam teddinaɓe par ce que ɗi yangiji ɗi ɓe woni ɗo ɗum ɗo na teddungal ni an e sonnajo ma on adoniray ka laawol kiikiiɗe a attoytomo ka suudu on to ngal teddungal ne en ɓe ndeɗo ɓeygure men e l'islam julɗo wawa kefeero enen e ɓeɗo heferɓe na en goddum sendiniri julɗo ɓen e heferɓe ɓen ko ɗum kamɓe ɓe mari ha kaɓe yaata eɓe mari ha kaɓe wiyete taɓew oyni ɓaawo julde nde nde salmin ɗon ndeɗo julde wota on jooɗi to ɗon kadi e wiigol on waɗay ɗon baaqiyatu salihati ma ɗum du'aw wota on waɗu ɗum ko ɗum sabu on ɗum enni wo tora du'anagol siɗɗo mum ka o wirni ɗum ɗon du'anagol siɗɗo mum on jebbiliɗo on ɗum ɗon ko jaaboto ɗum hara wala ɗum harana yeeso makko harana yeeso makko ɗon du'iɗa ko du'agol hara wala ɗon andi ɗon a duworta fi o welto ko duworta ko fi Allah subhanahu wa ta'ala jaabin kono siko no gasa siko yeeso makko no gasa ko fi o welto ennawe o duwike dey haray eto ɗen ne en ndeɗo ɓeygure meɗen e kaɗo diina hara en yeebali diina kan e ɓeygure nden ñande mayɗa tawa diina kan lanni ka nder galle ma oɗo wallidiren no ɗeɗo duɗe Qur'an ɗuuɗira ko ɗum ɗon woni polgal ngal ko ɗum ɗon woni ko heddoto kon ko lutti kon fof ko ɗo accete sonnaɓe ɓen goto kala yo eto si Allah subhanahu wa ta'ala no arsukuma
yamari dépense connajo ma wonu ka suudu yo wonu ka suudu taw yaltudu sonnaɓe ɓen ko yalti kon ɗum ɗon nafaali mofte ɗen nafaali hay si tawi noon ɓe jaɓata ma no metta ɓe kono ko ɓe yalti ko moƴƴanaɓe kono sonna ayay hande ɓe jooɗi foti ko laawi maka otoje maka kala ka ɓe jooɗi hiɓe pentiri kunduɗe maɓɓe e gite maɓɓe hiɓe laafa ɗende wa doño ƴakka singonto ɗo aray ɗum moƴƴanaɓe few ndu ɓandu ma ndu wonɗa e mantorde ɗo hande ko balɗe ni taway ndu sansi balɗe ni si tawi noon a bonni ndun ɗon ɓandu ma andu suka yagal ma ngal artata pooma sa mantori suka ko jokkete ɗo ko o jombatama goy si o falama jombude ko goɗɗo go o ɗaɓɓoyta na do am mo hiiri doy taw ma mo yaltide taw o jombatama fes ay goto jombata ka nder marsa ma ɗum ka soare ma ka makiji ko jombata ka nder galleji aray mantorgol ɗum suwa kadi accita golle muɗum ɗen fof ha tawa no mari nene no mari baba finance ɗo debbo simple finance na waɗanamo dépense ko faala o ɗum ko perdi noon a heɓata ɗon ɓiɗɗo ɗum ɗon nafe ndiɗo jawdi ma ko perdi yawmal qiyama sa tuubali ɗum ko a nangueteɗo ko honto intérêt ndin ɗon jawdi ma konko wonɗa e finance ude on ɗon ka ko wonɗon e hayludude ɗo kikiɗe sikka ɗum ko teddugal ma ko martaba ɗum ko halkare noon yo Allah subhanahu wa ta'ala hisim ɓeɗo ndeɗo ɓeygure men foti ko sukaɓe ɓen e jiwɓe ɓen fof yo Allah hisimɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala ittuɓe immorde oɗo bandiyagal immorde oɗo ɓoragol yalta tabindinna en fof e hoore kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li wa lakum fima baqi min al umur wa rafa'a anna al waba'a wa anil alami kulli innahu samiun qaribun wa mujibu da'awati ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم ثبت شملهم وفرق جمعهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين